Nin ye kalanden ye anw be tugura kɔ. A tɔgɔ le ye Jamila. A san 23 a bɛ na yɔrɔ la lonkolon sɔgɔma ka na bamuso dɛmɛ a ka baarada la. Nin kalanden nin b'a yɛlɛla ka taa ka kalan kɛ Faransi. Nga visa sɔrɔ ko a fɛ o ye baara ye. Faransi y'a ka visa suspendu Burkina nin ye a tile damani ye. Ne ye n tɔgɔ sɛbɛ Institut supérieur de droit privé la Paris. N ye n ka tɔgɔ sɛbɛ sɔrɔ min ye attestation d'inscription ye. N ye tɔgɔ sɛbɛri nin kɛ Campus France le la. O jɛna ni n ka dossier ye min kɛra juillet kalo tile 31 tɛmɛni ani cɔcɔ kalo tile 2 tɛmɛni. Nin kalanden nin kɔni jigi tigɛni lo. Jigi tigɛni le. N bɛ jɔyɔrɔ la ka taa n ka siniɲɛsigi la. N b'a yira komi n ka siniɲɛsigi bɔnna. Bari n tun bɛ fɛ ka bɔ ka taa n y'a da ko wɛrɛ la. Ne b'a lɔn k'a fɔ ko nin situation ka gwɛlɛ, mais an b'a yira la an ka autoritéw fɛ, an ka dugu ɲɛmɔgɔw fɛ, o ka se ka to yen ninnu ekɔlidenw ka se ka taa kalan kɛ. Dɔw tun bɛ se ka solution wɛrɛw sɔrɔ, to ye denmisɛnninw bɛ taa kalan kɛ, ka se ka na kɔsɛbɛ ka na dugu la taga ɲɛfɛ. A kun bɛna kɛ ko ɲuman ye. Yan an bɛ Wagadugu ka kalanso bonba la. Nunu ye kalandenw ye mun bɛ kunnafoli kalan kɛ la. Olu cɛma dɔ fana tɔgɔ ye Jamila. A san 20 le. Ale fana visa t'a bolo. Ne bɛ ko gwɛlɛmanba dɔ la. Ne t'a fɔ ko n jigi tigɛlen don. Nga tiɲɛ don ko diplomasi gwɛlɛyani bɛ Burkina ni Faransi cɛ. Nga n'an b'a fɔ ko sanfɛ kalanko ma yɔrɔ wɛrɛ tɛ yan min ka fisa ni Faransi ye. Ne tɛ Faransi lafasa. Nga an ka faama fanba minnu bɛ yan olu ye kalan kɛ yen. Jamila ka kalanden ɲɔgɔnw o jigi tigɛni lo. Jami yi anw teri ye. A tun y'a jigi bɛɛ ta k'a la Faransi taga lo kan. A sɔrɔla bi visa ko kɛlen do ka gɛlɛya. Utokalo daminɛni le Faransi y'a ka visa suspendu Burkina. A yirara k'a fɔ ko gwɛlɛya min bɛ Faransi ni Burkina cɛ o kama le Faransi y'a ka visa suspendu. Étudiant mɔgɔ 100 ɲɔgɔn lo bɛ nin visa nin yɛlɛla ka dɛsɛ Burkina. Lamine Traoré, VOA Tɔgɔra, Wagadugu.